ki khubor ka batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan looms ho pho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka 3 Olives Restaurant bala play nakbantaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka bio bubble antivirus coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka jakai le kai bapaw ha Shillong bala yada na ka bio bubble antivirus coating bala le da ka Meva Enterprise Hapdeng ke jingbo renti yaki hukum bala betha dak sarkar jala haga laipau tarik unok pra arajar arpau ka lei Synshar Cultural Society kalakan mau buram ya ka Lyngkhuh Sngiap ka ba shispa sanpo prasnem Jong uwo Kiang Nangbah ya ka bala pelong ha West Giant Hills District kani ka kenhon harangkat ka jingedon lang Jong udaloi ka elaka jawai wahe puramon kenjing gila yakiu syagibenta Jong ulum moliksu ban pelong ya kejingya lang kan mau buram ya kani kesngi Shwa jong kani kata ha ka arf kandai tarik unok pra arajar arpo kani ka kenhon kala pelong da ka jingthang ya ki dong musa halom moliksu ha ka bala pelong ya kejingya lang ka balengkot bala penyai da ka presiden jong ka lei Synshar Cultural Society West Giant Hills District ka kong mina lalu bar hadian kani la penbuat pat ya ka nguk ka dem nau samla refill sari Kam kalai Synshar Cultural Society ko jo penman ya kejingi chamlang yang ki khenro man lau snem ka honu snem ni kita wm ka chitom seja ha pertha hi woro kwi miola de i wi cham ka jo penman ai ga ka ni kasti ko kro kentang de chamlang i hedi tha bo chi yo wok ke nang ba to new snem to snem wadap chispa san phao pra snem icha phasi yo wok ke nang ba nei benta keri wa kecek berong i kam tam le benta kenyam kurukam ta hini pot kam le je dingan kha obon kha balang wo ngo odem wo korpar korpan wo pensiaw i kmat black sim kam tam wo ke nang ba le benta wo the ka kru ka doi ta ko di piwra wo yor chawlang ikti wo ya ngo di dem ni hini pot